Raja sama alit-alit. Raja Semang guru. Nggih, Raja Semang. Kenapa gatrek? Becek-becek. Nggih, dumugi alit-alite becek bakal sami nggih. Nggih. Sadurunge ngelantur ngiring kawitin antuk pangajali umat. Pangan dari umat. Om Swastiastu. Ya alit-alit ngiring berdoa dumun ke alit-alit sadurung irage lanturan ring pelajaran ring karingan. Nggih. Doa Ibu Lunas pimpin panjang ring ketua kelas. Doa kawitan. Doa Nggih, alit-alit semua. Nah, rek-rekan mangke Ibu Guru janji absen dumun alit-alite. Napike maka sami sampun hadir alit-alit nggih. sampun. Nggih. Nah, mangke Ibu Guru absen dumun nggih. Nikoma Widya Dinayanti, Yang Bu. Nimade Apriliani, Yang Bu. Anik Pemita. Yang Bu. Ya alit-alit, nah rek-rekan mangke irage pacamelaja ide kuno wilangan gebogan alit-alit nih. Ya sadurunge ngelantur ada yang pelajaran sampai sampun bintang. Kali ini alit-alit kajian napi nih Kak? Pengagit tengenan. Ye, ini pengagit tengenan aksara Bali. Ye, sadurunge ngelantur, nah ini ki wenten tetujuan irage pelajar alit. Nah ini ki wenten tetujuan irage pelajar alit. Nah itu wenten ketiga, pangdane alit-alit menganalisis pengertian kuno wilangan bahasa Bali secara baik dan benar. Ye, juga. Sana nomor kali. Nah, pangdane alit-alite mampu menganalisis wilangan gebogan dalam teks dialog bahasa Bali. Ye. Sana nomor 3, pangdane alit-alite praside membuat contoh kalimat menggunakan wilangan gebogan. Alit-alit ke? Oke, alit-alit. Nah, saguere punika alit-alite wenten malih manggane alit tapi maminat iraga pelajar sekali rekrahane mangke ini kuno wilangan gebogan alit-alit ke. Nah, duane benjang ukur jeneng alit-alite matung basan ring warung utawi ring pasar sampun alit-alite uning indek kuno wilangan alit-alit ke. Kemudian mangke iraga lanturan malih nggih. Indek ke materi alit-alit ini kuno wilangan gebogan alit-alit ini. Alit-alit punika singate punika sering depan nggih. Nayang alit-alit rerah lengkares sane madaging kuno wilangan ring dialog. Nggih. Nah, sadurunge nyawis pitaken iki malih bos Ibu Guru janji ngepah alit-alite 3 kelompok ring kelas niki nggih. Kelompok 1, kelompok 2, lan kelompok 3. Nah, makin Pak Ibu Guru. Nah, niki angin Bu Guru kelompok 1. Nah, niki angin Bu Guru kelompok 2. Nah, niki angin Bu kelompok 3. Oke. Sampun? Sampun. Nah, sampai makin rerah kelompoknya suang-suang. Oke, terus. Ya, alit-alit, dua alit-alitnya sampun membentuk kelompok. Nah, sampai makin Ibu Guru jadi marjah LKPD. Oke. Apun maka sami boleh? Sampun. Oke, sadurunge alit-alit diskusi. Nah, sampai makin wonten pitaken umur? Nggih. Bu Guru kente carane niku ngelero langkare sane medaging kuno wilangan Bu. Oke. Sapunapi carane ngererah? Yang Bu Guru. Nggih. Carane ngerara cinakin kuno sane medaging kuno wilangan. Nggih. Nah, ya alit-alit mangdane alit-alit atas terus makin dumun cinae dumun video dan puniki nggih. Nanti saya ke pos wilangan.
Jadi bahasa Indonesia guna wilangan ingat punika kata bulanan. Bagian jadi bahasa Bali guna wilangan ingat punika guna sanadyan akhirang punan utawi kebenaran. Guna wilangan. Nah, ini guna wilangan pemboga. Guna wilangan sanadyan akhirang utawi caranya kiyosan. Meskipun tetap bisa guna wilangan pembeli tetapi konsumsi lokal tetapi persahabatan yang pemerintah bilang Minakadi angka 25 persahabat wilangan Sase angka 45 persahabat wilangan Sekiman angka 50 persahabat wilangan Sekiman angka 75 persahabat wilangan Keleminan angka 100 persahabat wilangan 100 angka 125 persahabat wilangan 100 lain angka 150 persahabat wilangan 12 dan angka 175 persahabat wilangan 2 Nah, jika saya ke bos, guna wilangan memboga. Kali-kali jika materi intek guna wilangan memboga. Nah, tadi tala tapi mantan saya ke bos guna wilangan memboga. Oke, sampun. Nah, sana yang makin, wetan pitaken. Tunggu. Guru, yang mendatang angka 75 Madam Kuda. Angka 75 itu Madam Kuda. Jika sana presidennya. Yang guru 75 itu Madam belum benar. Oke, 75 punika Madam telung benang. Oke, Madam telung benang. Nah, wetan pitaken malala-lale. Nenten. Oke. Yang nenten, mungkin lulus diskusi sarang kelompok suang-suang nggih. Ini indek diwawu di gelareng LKPD nggih. Satu ini, yang kedua ini, yang kedua Apa dale-dale? Jadi sampun. Nah, Ibu Nas perwakilan kelompok kelompok satu sira yang Bu, nggih. Bu, tentang kapal takmen itu au main bareng-bareng belajar apang kulit mani akal. Terus sane kali itu tiap nawang atau madat seru belah. Sane Nggih. Punapi alit-alit sampun ke patut jawaban sering kelompok satu. nenten. Nenten. Nggih, coba nih sira sane nikah nenten. Coba. Nggih. Guru tentang kepertama itu salah. Nggih. Nggih lantur kelompok dua malih. Yang guru Nggih. sane pertama guru belah utawi 150. Sane kali angka 75 kesambet kuda. Punika cawisan ring kelompok kali. Napike sampun patut ale-ale? Nggih. Kelompok 3. Nggih. Perkara pertama dewa kadang kali ane mata angka tahun kasar cekap telur benar. Perkara sane kali yang nawang to madan karo lola. Apa
sapu sirep, raside makarya lengkare, sane ngangge tuna wilangan gebogan. Yang kedua, Ye. Imeme ngabur pipis telung mata. Imeme ngabur pipis telung nata. Patut lale? Patut. Ya lale, nah isi baru kan sampun diskusi. Nah, sane mangke Hidayah alit adete makarya utawi jawab niki soal evaluasi. Ye. Sampun maka sami lele? Sampun. Ye, ini sampun. Nah, mangke alit-alite nyain dumur nika soalnya nge. Nah, tadi cek sane alo, nah itu dumur sane karyan. Ye. Nah, ibu guru itu kan dalam mungkin cara alit-alit kali ini. Sampun alit-alit? Sampun. Ini sampun. Ada yang mungkin kumpul, oke? Apa lagi nih, Mak? Mami yang mati niki. Sampun pakai sami nih? Ye, ini sampun. Coba pakai ibu bahas pakai soal evaluasi niki. Ye, sapu sirep, presiden yang niki. Ye. Sone ke pertama, angka 35 kesambat bahan bahasa Bali madang kuda lele pasasun. Pasasun. Angka 75 kesambat bahan bahasa Bali madang ya lele. Nah, sane makin sapu sire jadi presiden nyimpula utawi nu tentang dari pelajaran perairan mangke. Yang guru, Nggih. tuna wilangan gebogan, tuna wilangan sane madui aran miri-miri utawi carane ipun ucapan utawi kasambatan ngangge lengkare nyambatan mutiusan tur sampun ketah pisan kangge. Nggih, patut pisan. Nggih, tepuk tangan lumut. Ya lalet, rawa ini ki dumun pepelajaran rekreasinan nggih. Sadurung ibu tutup, besok kita kan lalet. Nggih, yen benten. Nah, rawa ini ki dumun. Nah, sare makin coba tutup untuk doa dulu, oke? Doa pimpin kelas. Doa kabinet. Doa pupuk. Ya lihat, nah sampai makin tutup pelajaran yang makin ini atau para masanti. Oke.